Kinong seng school shimet neki school baseng ki kinhun treimon ngubha nakabanta ka jinghi kai ki khena pule ki padon hakashatri ka belatip ka Megalia School Welfare Association MSWA kalapan jing itu nakatanat pule puthi ke sarkar jala bandawa itu no ki school ki bomde ki school sarkar non government kene ke jing shimrai ke kinhun Megalia School Welfare Association manpan jing itu Iki school shimet nakatan pule puthi ka sarkar jala kalong pamentak sni sajan kila penlong ka jingye kendu ulang hapring ki para nong seng school bat kinong hikai ki bahikai haki school shimet belawan nakeleng ki district bapher ka bala penlong ha national dorbar hall maukhar shlong habakran sekilat pathai kubor mendaka sngi u president kene kenhun MSWA uba HM Marbanyang ulong ka jingye kren kalong bakumno en pentikena bat penyerenti yaki school baro ki balaseng ni kiriu shimet ni kinhun nadu ki pre-primary hadu secondary but higher secondary habaya dei ba kejing siu tulop yaki nong hikai haki school shimet uba Marbanyang ulai jingmut ya kesorkar bakadei ban siu ke tulop ya rengkat ya baro om banduna om bantaminoino dei ban long yerenti ya baro ulong ladak sorkar kala ban le kumta habaya dei ba kejing siu ban ya rengkat kalong kejing erap bat yada na kejing pet kinong hikai na ki school ulapan pau kejing kinong sing school kalong namar bun kinong hikai haba ki yo kham tam ke tulop ki pet bat ki let sigi ba kham im ke tulop bat ki mi no namar kamnon kejing siu ya rengkat kumta kene ka association kala ajimut ban siu ba markat ju khnang ba kamnom long kejing du nong ki school bat ki khna Jonga como President Jonga Deka Meghalaya School Welfare Development Association Satrapati Menta kasni hadir bagila dep penlong ya kene meeting ki bala poi na ki nong penia school mo ki asim bentalang na ban lagi district hakaba kamat ka bakongsan ka bangila ekren kade na ka benta kane ka streamline of school kane ka jing penrenti ini ki school baro na du na pre-primary adu secondary higher secondary Hawak nyo iya ka jingya syak kemat mentah jong ka sorbe kabalawan lembah BCRC na kementangan ini jing temu ban streamline ban don no tang way yudai skot ha ko ka skot te na kalian jong iya ka kapor ka badang ya ke ka sorbe ni kwa ban ajibot ya sarkar ba kadeiru ban kumba katung ban penduna yaki kategoris kat kum ka polisi jongka ikwa wakan itu no yakini ki school ki pamde sarkar ki panaseng da ki mission da ki NGOs dan ki private organization wa yakini ki school ban itu no kum ki non government institution wa te kita kata hi ka bang ikwa na ka benta ka ni system lain but hakabede but ka jingyarap ka jing siu mo ka sarkar keju ai ne tak noi kai na kale anjo ka asion ni sudai ban terwa ba ka sarkar kala ban ai ke jingyarap ya kinyong kai jongi ka ban long yarkat no lang haki school baro kibadai ki non government kenapa kan long kandot ke uniform yong kan long nanti ba kan yada kai na ka jing pet ju kenai kai ni ki school pi kiat na ki school kecing ju ki school be kendu mentau wa ikai yang ni utang yo offer aku ka school kecing siu ba kham tam la leng no pi balai ba kam dan kecing yerkan tingi kwa ba kan lat kan ni kecing ya bi ju ki noi kai na ka por bin mi surok ikwa ba ka sarkar kan ai da kecing siu ka bang yong ka bakin ai da ka skill tangka basic bat ka DA ka skill bat ka DA kani kan long kan penyerengkan te ya baru school bamde sarkar kanang ba kim dadon kam shi bande ya demand automatically kala kiuhi increment tidak ada ka le ya kani kemut nak kala jungi ki school lu ngila ban te la kam te kino hikai ba kim de ban ya mi surak anya pasya balai ngi ki school ngi mla ban thangla de kino hikai ba kini ya mi wan ba ki ong ba kami ke jingkran robot lagi ka sarkar kong ya phi la thungda ki SMC balai kan pan pedhet tulap nangi titang kawai ka bangi ngi kendu jing kalong ngi ngimla ban kontrol ngi mai kai na marba ka sarkar hi kala pen do siliang de kata ka jing
ya kiwe ka ai ga jing seo ka he pe ka jing ya phian mo put share yo na ka we SSA yo na ka we ya thok yo na ka we ta ka jong ta ka jing seo te na mar ba ka don ka ni ka jing le si liang ba ngi nyim la ban khang la ya kata ka right ke jong ki ba ki mi che surok pa ne dawa ten dai la ta ka long uniform pan habaro kadan ka jing rek ka ngathai ni ki school ni la ban te la ka me ki noi kai ba kim dei ban mi che surok pa ne persya maka ile ran na maria ki la thung dang ni ki SMC mo ta ni ta ka ba follow ki norms kan don maki pre ki hable ka dawa tulak surok te to sakawai ru kalong ba vision bakan kiu na tu ki cakan nong kondong na tarang ko bakan don dak kajing penyaran ti a ka pede baka jingera mo te na ka benta pede ka ni ka bor kajing penya school kat kom bala pruida kha ka ni ka state education policy aja ka phara ka bala approve ka cabinet aka koi trik usap tumba aja ka phara ka ba ka sarkar ko ong ba ik school ki government aided ada ki partially aided dewan peniai dan ki school managing committee to te kajing peniai kumnu ki ko panesai namar ba kum ba kalong mentang yo iba kibun ki benta la sim noi ko pon managing committee kai itu iki ka ba ki discuss menia ka meeting what kajing ai tingerap ya kata ka school grant yo mo kaba ki ai tak spo aja nekat aku sang aja sisi sinam wat yakaniru kim ai shu syak SMC la shu ai be kita ki vendor ki supplier ki uniform ki ba ki ai tak mulu spa u kena yakaniru la shu ai ki supplier ngani tu ya ka praktikal juga yang ni hakabe dai ba ka school grant ki school marestang school ki hak pembiang ki don kam lada ka dei ki ban ka dei blackboard kino kinumla ban apha tu ba kin dayo ai ta grant ka mar sanajar tikan de ka jing ai pisa saki bendo ka penbu cike ban ya kini school ya caka ba kin nang penia syafrang ya kin don kam tina ta ka daw long nomor ba kanu kanu ka jing erap ka bawan na ta ka dei tam sipo arpo sanajar kam la ban ko ba de ka jing don kam school bi ka school ka hapat pulut ta di mana jing ki hap pulut selalu ni te balai ya ka de ka bon sim no ikwa bakan penne uniform ini juga ki ndus pa arset labo ya kan pisal as supplier ni ya keren ya ke praktikal kamlo nomor habastam school ni pak la thit ya ka uniform det dai la penbiang uniform de kapisa ka bayo hadir pede ni ayo supplier ten rei kombang jule aki por ba mensiwa datang yo ai ka pisa no maka datang ka support ni ai ki pakai ka batam ki buria ki pakai nama ka uniform batang si set tu kan poi ka san spa halam tu na tela da ong ndu spa arset mudur ma pi ka dei ka balong ka bamla ban long te balai ni ai ka pisa supplier kam pha bang isu IT bi ka SMC bakat IT bi si ki mi pa ka jing rap kata kanong ka jing toy kenapa ka uniform video aku por ka bate kata ka dei poi ka mat ni keren sabang ipet na kada grade level ru kisim kia ya kade ka kamban supply wa ki kam pada pada apa school kiba sna kontrak sudi ketika ditangka jing mentoy ka bala apan ayang ki indai nga sobon ong ba sise bagla kum ko bor ki managing committee gila itu ya ki kum ko bor ka bada ban pek ya ka jingya seprang tu ka school paling lim ai bi chaka SMC tilada kim bot ada ki SMC ki benar kam bakla tise makshan ya ki dai wat num pen nom kelum lang kenya baro namar bebon ki ki SMC ki bateri hitam ki bahapan ya sei ni pelut na pala la jongru ya ta kata long na ka bentakan ni ikwa pa di ban pai yang ni ka bor jadi SMC bakaran sipapan simlan ya ki existing categories of school and classify them into government aided partially aided and private school only tingiru ikwa pa government ka stick ya kan ida pentrikam ka ni ka policy ka bala pas even pentrikam ndai ban shu shina ni ban shu penitana ndai ka dai ban pentrikam na ni syahmat di khandiak la daya kran chapa ka jing penbha ya education ka bala ayar satrai ni ngidot ki ka katukan ni kimat pan ajumot kawai ya ka jingyer ka puli puthi nadu kinong kondong ngidon kam pan yo iya ka de nadu krasu ya ka jing ya ka jing ya
PE ki school nadu primary mo kalor primary kiram lapoi kayo jingerap jingsio ni kinoi kai tang argo hendekat ba ka jingdat kam basisha kalong ba we noi kai ko ke kelas wa bandan be to ki caka hanong gondong kila bandan khana khasan gon arpo gon awe ke kelas kim kot ya ka BTR hendekat ba ka jinghi kai be ke classroom yo noi kai ke dan kam katju lada udon khasan gon ladi udon lai pongot to ki caka ki bahason ki kot ke BTR mo ikran pakan long pada kabayaran ti lang dai ni ai jik mod sarkar pakan ai do hikai wei si kelas naduka pri primary dada kadan ya kathong ni kani ban bandai ke education dai ni ki school jo ni dai dadang ni peniak tang arut na hikai dai kau ba ndal paham ni ha bani abu na hikai mana ka kelas tikani kadi ka jing e pada fi nama pa tang da ka support tang da ka board jo ka managing committee ni dula den rai ni hakari kamat ni karpat ek sarkar pakan phai kamat di kanam ai dau shu pada kan bat ong ba ki don chidan ta ki school ki single teacher ngiyo i kan de kita ki go school de la katat li kisnam na tu ka por babat education minister ba dum boy la kran po house kane ka ju minister ukraine ka ju tengi ka te ban repeat ka tu ka ju is ka ju kamat ban ya thu yang ni namar phi de ka bor pat pet ban penya la ban kham ti ki de kam long ka wasyong ni ya kita ki school bakin dawa ne piom na ndai kan ni ka jingyai sha jingyai up ban patre kam pade jo ka sarkar ni kan ti ka pade ban le ka kata pan ban ni ki school ki ba ya syahmat pi menta tang na ka daw menta ka ni ka school jo pi ka ba sheyo ko ju ka ba tre ba ka performance ru ka ba piang pe ki school ki ba ki ong ba ki tang wei ru bom dan pas matrek yo ka ju ka jingerap ka school jungi ka ba ngadu ngadu menta ka ba nadu arajar ni beri cek secondary klam jing siu yo tang sans gran ni pen pas matrek om juduna ya kata ka prabau nai 4% betul malau senyap de ngi yo tang jingerap kan bau tai school pada ubah klam pen pas matrek tamboi khona ru uyo de ka sonia de manu ban sim action ni kata kadika sarkar education department tidak rapi syong ka syuki pimnot bande ya ka pare bande tika bhava pi no ekakam namar ma pi pen skau sa ke tu poka assembly ding yo sno berobor pi gran sa ikini kijing e usip minister u highlight am tu ibita mo so lera na skap samangiru tena ta daw khnam pa kanum collapse ka education namar ni menta ka education na lo pumang ye syong tu ka lim dei ka bala jan ngam jelo pi ine jenta ka daw kala khya pala de ka sarkar ka de kita ki bam da kap e ka de ban wek sharot kenapa parok kena jem de ha ka be de pat kan ni ka kini ki secondary mo di secondary school ki bade ban don ha ka class 12 ka tum ka NEP de ka sarkar ni i ba ka ya syahmat ya ka di pentrekam ya ka NEP dam da ka pentrekam ka rekan num yo ya ka ding kersan na ka central government ko bau si minister le ling yo i yang ki sna ba da ko ba ka me hale ka de ka state penegam pentrekam ya ka NEP den rehat mentap dan i ka pat long ka pat rekam shisha dia bede bagi school ni ibu ko de ka pat ba ka sarkar ka de phai mat chi secondary ban ai ke jingeram number ba jada kamera ko sarkar kadika jing thuri ka dum la ka long mo enam lang nama balai ka bu ka jing e ba ka ba kha ba ki no ka dong le ki la pan sania ya ka jing sil trop na ka fees ki dum la dan ki hapan dan ka contribution mana ki te ki hap se betul apa ni kat kum ka polisi ko amba ka jing sil ki noi kai kam te ban na la kum no ba skill work den rai mudah mudah fitip ko nei kai school ki on raja si ko aja tim so senai te dara ka sarkar kala batiara ye ki na tra ka quality of education ka dan ka jala joi kamat ka bang ekran kata kate ka bede bakanika teachers training nam teknik service teacher tengi ko aba ka sarkar mentakan belan ekini kino hikai ki pelata na kam bakin pendap ya kabiat rofi namar bon nak ki ada be kadian la te ki ko aba le se kabiat tengi ko aba ka sarkar kan thaula oh ban penyo ya lat ekini hikai ban dipiu na ka mentakan ban yo ya ka biat kumjuru ya kino hikai ki ban padat ya kadian namar ki dan ki bana hadu ta ki ba dasa kur ki ba klamlat ekini por bladam tikani kani ko kampat ko pamilay kran
kiba dan apa jom kila babon kila apa 90-95% kila yo ya ka serkir maksin de kita dan kat tu kat ni kiba khalam pat yo tenda ka petakan ni ru ni kwa di akti dan cimkhia ya ki hakade kata yo kawan ini bersobet do ya ka memorandum sya education minister kopi syau chief minister ba but ada mengenai sobet ya ka memorandum ni sapat ya ka delegation bagi lain nang joka asal ila je di nom khmat ki bandai te hakane delegation ngin ekran education minister pat ladangi pat hun ya kata je ekran ngin sabu ru ka appointment of chief minister te pat nakale jongi ki kerbat ek sarkar par nakalong ada kwa pat simkhia pat pembaha ya ki school ya ka puli puti ya ka jalla kan siam ya ka je trailer jongi namar ni ngil ka chimki kli pakrau ya ki school ma ha ka jalla ai pro pawai te tang kita respon